Abayobora 12:28 twayisomye kuba umukorera Imana muyitinya. Amen. Umuntu rero ibiranga umuntu wubashye tugiye kubireba cyangwa se atubashye, kwirinda kuvuga nabi naho yoba yakubabaje. Kwirinda kuvuga umuntu nabi, kuko hano tugeze ku muntu ku wundi, twavuye ku Mana none umuntu ku wundi. Mina Bokasa ndamubabaje cyangwa se arambabaje. Amen. Ogira ngo nirinde kumuvuga nabi, mise nirukaga kujya kumuvuga, ndamwaraje hano hose buriya nagomba namwubashye. Kubera iki? Hari inyungu bwite nari ngeneye kuri Bokasa ko turajyana. Wa muntu ufite vision iri global cyangwa se iri vast, iri nini, itagarukira kuri jewe. Ariko kubera ko ndi egoiste, mfite vision igarukira kuri jewe, kwa kubaha nifite kuri nani kutangiye kugaragara ko atari kubaha kuzima. Ko turajyana kuko ari ibintu nari yageze nabi. Misenza kwa Armel. Kandi iyo nza kuba mfite muri vision yanjye mu kubana na Bokasa, mbona mu Armel ko Bokasa yabera umugisha Armel, ko Bokasa yabera umugisha umugabo, ko Bokasa yabera umugisha, ko Bokasa yabera abantu nk'igihumbi umugisha. Noneho giye kuko narifite kubaha kugarukira kuri jewe bwite, vision yanjye kuri Bokasa yagarukira kuri jewe, namwubahaga kubera ikintu ushaka kumukuraho. None habaye akantu kakakosaje hagati yanjye nawe. Icyo nzakora ni iki? Kuko byose byagarukira kuri jewe. Reba uriya muntu ni feke kabisa. Arshifo ye kururiya bandimo wata ye kuruyu vuga ibi, ye kururiya vuga ibi, muri mukene barakora bigaragaza ko ntabwo nigeze nubaha Bokasa. Ariko iyo dupfuye ikintu giyewe nawe, c'est entre nous. Kubera iki? Bokasa nubwo atashiye kumbera umugisha, hari iyo tutumvikanye, ariko yabera umugisha Armel, kandi bagatera imbere bakazamuka biye, bagatera imbere. Umunsi Adidas na Nike batumvikanye, bari abantu bamwe, hari matumvikanye, umwe afatiye inzira undi afata ino nzira. Adidas atera imbere ukwe, kandi yagiye avuga nabi Nike nawe ageze hariya ahimba Nike yiwe nawe akora ibye. Ubu bahurira ku isoko, ibirato ubisanga mu iduka ry'umuntu umwe, agurisha Adidas ndagurisha Nike. Ariko uzabona Nike azayirukanga ngo kuramo neza fana dinandi y'abagabo Afrika. Kuba abantu kubera intérêt personnel. Guerre mondiale yabaye ku isi, ntabwo yatangiye ari ibihugu byose bitangiye kubigwana. Ni conflit yabaye hagati y'abana bavuka. Abyo munsi urabizi babiri bavukana conflit gusa. Iyo bicara bakavugana bagakemura ibintu, nta guerre mondiale yari gusa, ariko conflit abantu babiri gusa personnel yahindutse ikintu kiri mondiale. Abantu babiri bashobora kutubahana, umuryango wose ugahona ugashira. Abantu bashobora kugira conflit personnel, igihugu kikarangira. Abantu babiri gusa. Kubera iki? Ukubahana kwabo bari buhagaze muri bwite, inyungu bwite. Bakaga komeye. Izo nyungu bwite muzikuremo. Nimba wabagaho umuntu kubera inyungu zawo bwite zivane, kuko ejo zagutera ibibazo. Uzasanga ugenda usenya uwo muntu muvuga nabi, kandi iriko tukonfiye n'upo. Yakano bateye gusa mutumvikanye. C'est tout. Nimumvikanye vision yangu ntago zihuye cyaha, ariko dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, cyangwa se dukomeze dukore dufashe imiryango yacu n'ibiki. Je mwahura abana bahura bagakundana, nibizabe beef ikomeye ngo yamuntu ngo wapi sinanongora hari mwana w'inaronga nuriye. Ibyo ni ibyanyu, abana banyu mukabingize muri ibyo bintu. Umwana arakunda kubera ko se na se uriya bagiranye ibibazo, umwana agakunda umukobwa bagakundana pe bahuriye ku ishuri, ba pe batabujya mu rugo ati aya kura hanga usubira mu ryango re. Kubera byavuye kuba personnel byahindutse kuba ikintu cya famille cy'intambara n'ibibazo. Kandi ugasanga umugisha w'umwana wawe wicaye muri uriya muryango. Allo kutumna pamoja icitondego. Iyo umuvuze ubikora mu rukundo. Tubisanga he? Matthieu 18:15-17.
nibyo Yesu avuga. Umuntu nawe ukosereza uzamwegere umubwire, nataca bugufi witwiza undi muntu muri meme community umuzane mube babiri, nataca bugufi umuteze itorero. Iyo ni protokole bikogwamo, ariko iyo protokole itabaye ntabwo baba bashuriya muntu wari ufite izindi nyungu personnel. Icitondegwa niyo umuvuze umuvuga mu rukundo. Urukundo ruhe muri ya protokole ngo yangore kujewe ngo mbikubwira ndamukunda acha kudanganya, ntabwo mukunda. Protokole Yesu arayivuze bicamo. Umuntu aza gukubwira undi muzamubwira ati uriya muntu warayimubwiye, mwaravuganye mbere yo kuza kubibwira jewe ko rero mufitanye ikibazo, warayimubwiye kuwe kuza kukundoga ushiramo uburozi, kuri gushiramo uburozi. Waramwegereye uramubwira ati warankoshereje wapi, ariko urasimbutse uje kuroga abandi. Baza kwaza mu bitunganye nubona byanze, kuko bishobora no gukunda bigacamo biciyeho bidahishya pala n'uri ku ruhande azamenya ibyabaye. Ariko kuko zari inyungu personnel, uragenda umutano kuko ibyo yashaka kukumarira nta kibiguhaye, nuvuga ngo nta kindi kintu umutezeho, nta kindi. Igisigaye rero ndamusenya kweli, ahazakomanga hose bazamwangira, naje kumugirira nabi. Donc ugiye kumwihora. Iyo bikoze bikora mu rukundo. Iyo umuntu agusabye kumukorera, ugiye tugiye kureba, iyo umuntu agusabye kumukorera ibyo yemererwa n'Imana kuri wowe, hanyuma akanga ubugaragaje ubugaragaje kutamwubaha. Umashaka gusaba ikintu, umashaka kubwira ikintu ngo rikifashe iki, kandi icyo kintu Imana wowe uri responsable yo kubikora. Iyo utabikoze uba umusuzuguye, kuko Imana yagushize hariya nk'inyishu yiwe. Amen. Kandi ibyo kubigusaba ni droit ziwe, ngoma kwimukorera urabishoboye. Iyo utabikoze muri rwa rukundo wo kumva uyu muntu mu ishusho y'Imana, kandi ntabwo ari intérêt ndimo namushaka iri personnel, ureba muri en general uyu muntu reka mwubahe, reka mufashe, rero mu ishusho y'Imana. Kubera ko mureba muri global, muri masse y'abanyuma, hari abantu benshi, hari imiryango, hari abana, hari umugore, hari famille, hari abantu bagiye kugaburira, ukamubera ibyo, hari ubuzima bw'abantu benshi bukozeho. Ariko iyo uri block na intérêt personnel, wa muntu uramureka avuga atari ku ibintu byasaba geza mukora hiki agenda. Kandi inyuma yiwe hari wenda umuboyi wiwe n'umukuze wawe quelque part. Ariko murabyumva mvuga, umuboyi wakoresha mu rugo yagomba guhemba muri ako kazi ugiye kumuha, urakangimye kandi ugarushoboye, kandi uri mieux placé, kandi arakamerita, urakangimye uramusuzuguye kubera iki nta kintu umuvanyeho. Kandi hari umuboyi uriwe arese afasha bari umunabe n'abandi, kandi uwo muboyi ni wo muri famille yanyu. Wowe uri mu kazi hariya aradamaraye, uwo muboyi ejo azakomanga iwawe yagwaje, iwawe bagwaje baze bibaza iwawe, kandi byahereye iwawe utabizi. Kubera ko wanze gufasha umuntu wari kwishyura umuboyi agakiza ikibazo. Tuzabishyira mu mafilime bino bintu. Omeresa amasho bishyira mu mafilime. Ubushize twibagiye kubibabwira, LGC izagaciro ko ari 10, tuzakora series z'amafilime yazo. Sebe frere. Ko batavuga amena ariko. Mukora bigwaye. Ku musozi wa A tuzabikora. Kuri ku musozi wa A mwitegure, nimwe baktere bejo muri LGC mu muzakiti. Umwanditsi araharazandika. Uyu mwanditsi mwiza atajya kwandika amafilime kuva kera, sizeho byaciye ariko pokea emphasis. Amen, amen. Hallelujah. Ziriya mudusengere gusa tuzazishyira mu mafilime kabisa. Tugiye gukina Prison Break ya 10 values. Ukunda abantu bava muri Prison Break yenda agaciro baboshwe. Amen, amen. Maîtrise de soi, ukwirinda mu magambo, myifato, maîtrise de soi. Tubisanga mu Bagalatiya 5:23. Kwirinda n'imbuto y'Umwuka Wera. Luke 18, Luka 18:8. Inkuru y'umupfakazi, ni inkuru y'umupfakazi.
agana gusaba kumurenganura agataha. Murabona agatanga agenda avuga ngo uriya mucamanza nirandikanyije ngacafasha akabibwira umuryango, abibwira abana, abibwira abandi, abaturanyi wa yarajyagayo agataha, nzakurenganura akagaruka, mfasha akagataha akagaruka. Muri bizo 5 kugeza igihe umucamanza avuga ko si umugore reka mukimuriza ikibazo abikora atabishaka, ariko mwumve batiri dosiye y'umugore ceceka. Kwirinda mu magambo, kwirinda mu bikorwa, inyifato. Mwanzuro kutubaha bibisha ubuzima burabiha iyo udafite kubaha muri wowe. Ko twatangiye kuvuga muri introduction yuko bifite umumaro mu buzima bwawe, bikugira umumaro kuri wowe. Iyo tubaha bigufungiraho imiryango y'imigisha. Imigisha ifungwa mu buzima bwawe. Inyishu z'ibibazo byacu Imana yazishize mu isi cyane cyane mu biganza by'abantu. Buri nyishu yose wifuza ntabwo izava mu ijuru, nubwo dusenga Imana iri mu ijuru ngo dusubize. Byose birano ku isi. Halo, na Yesu ntabwo aducunguriye hehe? Nakomeye Imana bashi, ntabwo yaducunguriye mu ijuru, nubwo ari igisubizo cyiza yaje mu isi. Igiti yabambweho ntabwo cyavuye mu ijuru, kiri kuwapa kimutegereje kabisa. Kibatinimiye na wetu amasaha 6 maze ujye mu mva. Imva nawe ndagutegereje 3 jours. Yo narabihanuye iminsi 3 mu nderufi atukuye amaze hari niko yazamara hari. Do iminyisho zawe zirimo guhiga nukubwira Imana ufite gusena ubwira Imana yowe n'intambwe zawe wipositione. Amen amen. Ube sensible ushobora kumenya igisubizo cyawe kiri. Amaso yawe umuke nk'agara ubone iriba ryawe ritabara umwana wawe. Igihugu cy'amasezerano Imana bagwa abana ba Israeli ntabwo cyavuye mu ijuru, cyari gihari. Kanani umwuzukuru wande wa Hamu wavuyemo abirabura. Umugabo witwa Nowa avuma umwuzukuru we ariwe Kanani. Umwana aravuga ati aha zabaga kira gihugu cy'ubundi barakivumye nicyo nzaba. Umugisha wawe Imana yoturetse mu biganza by'abantu. Abantu rero nutiga kububaha na vision yagutse, haleluya, na intérêt personnel bashakaho ubahere kuko Imana ari mu ishusho yayo, ushobora gutakaza relation yawe nawe kuko akantu gato gusa kabaye kuko ari intérêt personnel. Kugenda musenye kandi ejo ari wazakemura ikibazo cyawe, cyangwa se azakemura ikibazo cy'umwana wawe, cyangwa se azagira icyo mara mu buzima bwawe utabizi uyu munsi. Kuko ubwenge bwawe ni buto cyane bwo kumenya icyo azakumarira mu isi iri imbere. Hari ukubera ko uyu munsi ubonye yuko atacakumariye, uyisu conclure ugize conclusion y'ubuzima bwawe nawe yuko nahane muzahurira bitu binashanje, ibintu birarangiye, c'est finito, cyihana ucyihana. Ariko suko nkuko bigenda. Umusa Abraham nawe batandukanye, ariko Lot ntiyarazi yuko Abraham azinteresse ku buzima bwiwe. Umusoma nubwo abagabo bashwe bumvikana, ariko namenye ko mu Misiri imbere ari uzamutabara Abraham. Nubwo yari yamutwaye ikibasi Sodoma n'Igomora ngo cyari kimeze nka Edeni, Abraham wakomeza inzira y'ubutayu kandi Imana yari yahamagaye. Ariko Abraham ntiyagiye yihebe cyangwa se agire gute, yakomeje kumva yasengera Yobu bambe Loti wasigaye hakurya ati ma nusanga yenda bangaye uratabara bawe ntabwo wari mbura bakiranutse cyumwe nabapaga gerageza. Uko niko Loti yakize. Mbibutse ikintu gikomeye, umuntu witwa Rusi mu Mowabukazi. Abamowabu bava kwande kwa Loti. Abamoni n'Abamowabu n'abana bavutse ku bana ba Loti bajyamanye na Loti bavuye Sodoma n'Igomora. Umugore amaze kuba inkingi y'umunyu bakubita akabati reka dusinishe data n'abandi bagabo bari hano tujyamane nawe. Uwa mbere ajyamana nawe, uwa kabiri ajyamana nawe. Niwe bava Abamoni n'Abamowabu. Umuwabukazi witwa Rusi niwe dukomokaho, niwe Yesu akomokaho. Umugabo yingingiye Abrahamu yabonye Imana yamweretse abo umusenyi, abona inyenyeri rwa urubyaro rw'inyenyeri n'ibanga niko tuva kuri Yesu. Ariko kugira ngo bigegweho
byabaye ngombwa yuko umuwabukazi ava mu gihugu cy'iwabo agasezerana n'igomana by'iwabo akazagana amasezerano n'Imana ya Isirayeli mu gihugu cya Isirayeli Betelehemu. Ubwo Rusi yatahaga na Nawomi yatahaga, Rusi asangana nawe, aho uzaba niho nzaba, aho uzaba niho nzaba. Yari umuwabukazi. Niba Obedi Yesaya Dawidi Salomo Roboamu gukomeza kugeza igihe Kristo yazi. Mwumve iyo parcours yaho Yesu yaciye. Bivuye umugabo utasiganye beef ariko afite vision iri global, vision yagutse y'Imana. Yasengeye Lot kuyarabonye ati muri Lot hari usuzaza. Iyo siva kubaha. Ufite vision yagutse. Nta gisubizo cyane urimo gusana mu matabara kiri hano ku isi. Roye ni umuntu uzaye kwishyira hano ku isi. Amafaranga urimo gushaka ari hano ku isi. Business uzakora iri hano ku isi. Profession urimo gushaka iri hano ku isi. So reba ukundira n'ugendana n'abantu ukuntu tureta abantu. Uwo mutumvikanye umunsi ashobora kukingurira umuryango ahantu hakomeye. Uwakwibagiye uyu munsi ejo yakubera igisubizo ahantu. Apana gutwara conclusion umutayini sahabu ntakimamagara ntakimvuga ntakindeba. Sicyo gihe cyo guhamagara. Ntabwo Yosefu yagiye muri prison yicara avuga ati karaga tipe narabasobanurira inzozi none gasubi hari yasha bagahaye promotion kandi sahabu 2 ans après 2 ans ngo kibutse Yosefu. Reka kujya mu bintu byinshi baba bakwibagiwe bindira. Igihe cyawo cyo kwibuka nikiragera. Ubaha abantu na intentero bashaka. Bafite ibisubizo byawe. Tegereza igihe cy'Imana. Kuko Imana yafunguye nawe ufunga. Imana itifunga n'amaso yabo. Niwese uri gukubona. Ahukwepa. Kugeza igihe uzava ku ntambwe ya kabiri witeyemo uze kuyambere kwanza. Ubaha Imana witi maze ugende gucya mu bantu. Ndabubaha kuko bari mu ishusho y'Imana. Uw'Imana ikoze akaguhereza akubariki. Widakozeho bigarukira uramwubaha tu. Wowe usaba kubaha gusa. Ibintu bizagusaba kwemera kurenganwa. Mwumve tuno tuntu. Bizagusaba no kurenganwa. Wa mupfakazi. Urenganwe. Yosefu. Urenganwe. Kugira ngo ugaragaze ukubaha. Rimwe umugabo witwa Dawidi yigeze kugira ikibazo baramwirukankana. Umugabo wo bene Sawuli arahaguruka aramutuka witwa Shimeri barindi. Aramutuka wo muri bene Sawuli. Aramutuka amwita imbwa. Noneho Westcott wa Dawidi barakoze akakantu waratuka tukakica ariko tukici. Nodakare bakabona mu ishusho y'Imana akakantu kweli mukareki naho ndakora ikazi Imana yabikemerere kamukareki. Hari igihe isaba yo kurengana urimo kubaha abantu. Yari umuyobozi ufite authority ariko aramurika. Muzi cyaje kuvamo uyu nguyu ni waje kuvamo Benyi. Niwe uyu nguyu nyine wo kumutu yari muri bene Benjamin ni Saul abene Benjamin niwo Mordecai na Esther ni waje gukiza ubwoko bw'Imana. Iyaza kukica kano kagabo yari kugenda gute fini histoire yo gukira fini termine. Kuba bituma turenganwa nitugira jijima uno munsi ariko kimene kazagira jijima yayo ejo hazaza kandi nziza kandi bereye kandi ugasanga uyu benefishemo cyane bone urubyaro rwawe. Ariko ushobora gusayikira uyu munsi abana bari kuzatambuka mu myaka 5 iri imbere ariko agisenye none kubera agakonflict gato yavuze. Rimwe bizagusaba kwemera kurenganwa. Urumva kurenganwa Yesu Kristo yarenganijwe. Uyu munsi abantu bavukamo abantu uyu mugabo yarenganije ifo yuko tuvuga yuko umuntu yarenganye. Urubanza rutaciwe neza mu isi rwa Yesu. Ariko se ko yarenganye nibidukikije nibidahagakiza reka dukomere Imana amashi. Kubera iki yarubashe arumvira. None se yatumvira tuba turi he? Tuba tukiri muri za kiranga ryangombe muzimu kuya twamagara imizimu. Ariko uyu munsi twarazwe umuragwe utambugwa. Haleluya. Twahawe umwuka wera na mizimu na ryangombe na nyabingi na kiranga mu izina rya Yesu kuzuza imbaraga z'Imana. Ariko byavuye kurenganwa.
nawe urarenganywa aho ngaho ukifotomba ba muri ibyo kugira ngo ugaragaze ukubaha. Uravuga ati ndarenganya ko ndakubaha kubera iki? Iyo ugeze mu bantu gushaka kurenganya uhita ugira step ya nyuma ukagaruka ku Mana ati Mana ibi byose abikorera wowe, ngo bakoresha nimubakorere bashebuja mukorera amaso yanyu mukorera Imana. Iyo ugeze abantu bakagufata nabi garuka bati Mana ibi ngibi niwo mbikorera, ibi ngibi niwo mbikorera, nzatanga raporo iwawe kuko ari izakugororera. Muri icyo gihe uba wubashishije Imana, kuko iyo izakugenera inyuma y'igihe kirekire maze iguhe icyubahiro. Amen. Mu bakurenganije nawe iguhe icyubahiro, izagusubiza icyubahiro.